Ассалому алейкум, ребята, Марамадин Широйнар. 65,000 сомон, сечка сабсфет. 99 сол, мотор 2 автомат, Марамад биёйна. Успет ки машини овондай, 10 моҳ таъмировка дора, я 3-4 моҳ ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳама чӣ дора, Марамад ки. Сабсфет комплектатсияш элегант, состояние биқги, Марамад ки, люк дора. Бо чӣ мефурта? Салон я бор тумошок чӣ хелай. این مرامت автоплё дора, широи нар, салон тоза, пробег 67,000, коробка автомат, асир доштай, кондиционер доштай, ҳамаш қоидаи бо чӣ мефурта? Марамат кина. Успет карди ошо, успет накарди ҳеҷ. А поликош гаре намедаи, кӯ англикс. Бо иҷош тема кидиано, хай киҷо тема киди. Потолок алкантар. Марамад ин широи нар, партроник пеш ходорун кор мекунда намедонам. Наке чотки хов кардига. Мақсад биёин машина ай пеш усток бибинен ба бигирен. Марамад кина мо реклам мекунем, шумо биё усток қабул куне бигире. Бире номеро акр мемонум, чотки бад машинчаро биёин бигирен. Машина ми ёвонда успет карди гирифти, бо чӣ мефурта? Ҳамаш қоида, ю чизе дидеси ҳамое. Марамад биёина. Ҳа? Марамадина 47,000 сомон, сечка, мотори 2, объемни тоза 98 сол. Машин транзит тиёрай, мотор 2 автомат, Марамадкина 47,000. Дискои рамашки 16, комплектатсияш элегант. Черои нар машин кор дора кам-кам, бирои ҳам 47,000 ба ҳуҷҷат надора. И хеле беге ки намеги ина машини арзон кор дора, нигоҳ кам кор дора, на ки нархиш арзанда 47,000 сомон. Биё бигини кришаш кам сутига. Комплектатсияш элегант, Марамад ки. Пробеги 43,000, асир дошта, коробка автомат, 4 дар электропакет, мантифонш би мехона. Касе ёри, касе нест мега, кисаир мегире, мазаш мегирезу мега. Марамад кина. Успет ки биё шерои нар. 47,000 бо чӣ мефурта? Сечка. И хеле нархон нестай, мотори 2 ириби. Гарени бад бо мегӯм ки чени нархшай мошинча. Меге ку мере мошин мақбул намеша, соҳибиш ки гавз не ҳамаш қоидаи буфаме ба биё шерои нар. Мина мегӯм то ки бериш кор дора кам, коробка, мотор ҳамаш 100% мега соҳибиш мега. Айма реклама ай шумо биён усток ки бигирен, на ки ҷадида мегирем ай хоҳи. Хайд бо биён ай пеш бибинен, 100% мошинча тайёрай. Номери акр мемонам, занг бизне. Ягон волги кӯҳна бош хонда биёрен, алиш мекунам. Як ребята, овозо чӣ хелай? Марамад ин шерои нар, даномтон ҷонум. Мошина бихаб. Астраҷи 99 сол, 4 дар электропакет. 6 моҳ тренировка, ҳуҷҷатои солонаш пур кардига мега, утилизатсияам дора. Машин мотори 1.8 қварғай, 44,000 сомон, Марамад кини биё. Сабз ёй состояни машин, нарушки кам кор дора. Типа краскаш ранги тадеги слоҳ айку, слоҳи ошфуз айку. На ки ая ҷиҳат гарени будай, нархиш ҳамин нарушкаш кам кор дора, машина ки зури будай. Биёин ай пеш бибинед, 44,000 да гарени арзандай. Партроники қифо доштай, ҳамаш қоидуяй. Мегири хат таш мекунӣ, 4 диски балони пачка. Марамад ина. Салон набод, бошад чӣ хелай. Ранги салон шоирай. Бо болаш хеле дига. Люк надора. Марамад 4 дар электропакет. Бо па муртирули таҷикист денаша. Салончаш, Марамад ки мебелни салон будай. Омоди гирифти, бо чӣ мефурта? Состояни гарени бад. Мақсад мотора и гашт комфорт вариант меояд, 5 шкофи, 4 шкофи будай. Бо биёин машина ай пеш бибинем, чотки будай. Ҳамаш кор мекунем, номери акр мемонам, занг бизнеша. Хеле варианту хай камай 44,000 ахириш мега. Ассалому алейкум, ребята, Марамад ин шерои нар, даномтон ҷонум, сечка. Мотори 2.8 комплектатсияи самолёти беқанат биёина. Машин фул ай омодаси. Шерои нар 99 тоза, 4 диски балони пачка. Чӣ документе дора? Пачка. Марамад ки хеле комплектатсия ёвонда ята. И дырышиби, я рӯзи сиёҳ. Марамад ин 99. Рула дидесе мебел, подсветкамаш қоидуи 13,000 пробег, обогрев сидени асир,
мотор, коробка, автомат, бепилус, состояние дрели, полный аквапринт кардига, фул 95,000 сомон. Мошин шумкам шидига чи марамадина. این ماشین کدام هم یولونده میدونه خیلی سسته میده مرامدین ویدیو اخیبش گارنی بوده این ماشین 110,000 گفته میگفتیم این ارقام نیست 95,000 بیاین با ای پیش ماشین استوک قبول کنه دیسکور همش که 16 همش کویدوی комплектация бои марамат кина успеть ки биё биги номери акр бемону занг бизне вариант ялиш ҳам аст вариант ялиш не суми зинда марамат ки биё мошини ёлонда